Mungina futuro. Pame on me wa fasi adwuma mu na wa pepa futuro na kwakora adwene boni nteme se me ameyeta ensu mini mu hwe embrante na edi omo nkomo Italy sika ya banku kuru mami manfanye bibi akofata ya besu na abo misu yo bese yesi ya the numbers kura ne ton yesi 170 ni wa obi bakora bo number bi amini hwe we go any day obi amba if you say me start shake lolu kwan yesu we ma sheda kura tue se the photos ka bomo na pa na the osiwe organize ni obi anso mba message ado anyina gugo mu dan no ka bia pemu aso ma sheda de tai osiwe ase me company ikakai ye asem ye samini ne pop wa haya eda no shata wale sako de omo sasu bebre guru mu ne wa hwan ye kan se medical omo ba be bosho mese eno de yestars intima bomodен de prego 6 inches de de bo ajinkwa Yesu Kristo asendwam ni bi ni nyina medical ne tire ampai shatawale ne tire ampai samini ne tire ampai bi enie enim ha ya me kotena mese ba se krekura ba me ye aye tates na to ene Saturday we se metwa loto nso de bia kwase abadwam de na de ye hwe de waze abebake mo abisna assembly we dey buy lucky don't cross and we make cross and twe medical assembly kura no mehu assembly program ni we dey buy lucky eja so dey hand organizer yeah me nana oh na dia na to wo ba me hu na o chick basically kama na ba ni sai o tire ajo mi beya na semenya poncha manajo tide bi wo bebrebe metimenya bi ama wo ne ko bi wo bebrebe man fa bi share mouth si a why yo me mbie ho se ona me share bi ma why na o ya si o se sika wo mu de sika wo mu si wo ho wa na be bi ma di tu wo mu ankola ba mu wo fa se no wa bi am be ejo be paper secretary we nya card ye basic me hanu adwuma na admission ya na okay oni mafia afia me start yes e bi hu ba secretary hu ba secretary o wa kire wo pembo na se minja o no ma wo de be pembo ati so be ya ba secretary ya ba bia o ba secretary ba abanti wa kama mo no se wa kwato ba secretary dada aju e mai we so ba ni mgu ase beto me peta dia ma so wa no yabe fa ba secretary fa ba secretary ko fa ba tu ma me o bu ami e so bu o dia bu ami ya na mi awanu Mati enko urim no optai no number say na papa say fish 91.6 any bicycle dey no oh mi awanu na bramu e kura we tazi dia na akofa ko why say o mo nchire we ko free jo mi wa ko fi akọ why say o mo nchire we oja pa wa me du hu ya pa member secretary I was me so wo bebu ame wo ya ve wo aka che se ko fa to create time na ama me ya mi se carry ateka me ko bebu ka uni de ya se ka bebu medru aja menye sa obi ba next time ya wo me hu adwuti ya next ko bo pa kama do me wo oyiwa ni sika na framo no ne hu framo yi ama na go fom no ko why ko ummu hwe ko o de me kra me nya bi matum me de ma re hokoda we dey sabin ayi no benya ko wante Ghana tengana ayi no benya ko me girlfriend abena kokko ono so benya ne fried rice ni bum we dey say no na benya de bi akwase abagya so